tuni KUKI News in Bezose na bon chawin lem nei vin tuni 18 August 2026 ahita in tunin zong igam sung inam sung til so ho aban banin haulim na ananeu hitin mipin ihet thim na divin hilchet na ho zong in bol de hin tin Biren in Census ki bol masanga hi NRC nadinga zong hi ama hin demand na sata na bol ki ni ti zong hi mo ahi in hi chi chung chang ho a hi ipp to ki sam kai ham ti ho zong hi hin se wei tin tu le tu a hi ei ho ku ki cha te sunga zong hi Biren audio tape ho zong hi ati le government in thuta a thu ahin tana Biren sing hi matna a theidem ahi lo la Biren sing in KUKI CHATE tha chimit dinga to gon anei na ho hi ati le Supreme Court in Justice ahin pi a KUKI CHATE a dinga thuta a vai ahin homa thudi a thu ahin tan theina ding ti a chu protest song ki bol jing a in tu ni hi 18 ni som le nigit thin ni ahita in ahin la hi chi sunga hi khatvei bo hearing kit na hi in hi chi hearing a na chong hi ama ho hin complain za da bol wa a hi lawai le hi chi Biren audio tape chu ama thu sei a hi poi ti a hi aza ho chong hi ahin se wa ahin la case hi kilado nai lo a hi ji chun tu ni chan ge a hi ta chapa mi izan ham khan hin pan kila a hi chi Biren sing in KUKI CHATE tha chimit na dinga to gon anei na chunga hi I chan ge ya mi pin a het theina dinga hi langsat theiding ham ti a hi social media mang thei zo se ki tho homa KUKI nam sunga nga panla khom so okay ding ti a chu pan kila jing a hi in tu ni chan ge ya hi inam pi het pi lawa zong hi asun azan lawa pan kila jing a hi ti zong chu iga a het thei dewa ni au cha kain sei sau ja ba hi in chule nam se pai hon heng lep MLA pu boycott an bol zong chu tu ni chun house ho lam kai na in chamna anaki semin boycott ho zong chu la do a hi tai ti zong hi thulhut mo a in hi chi chung changa mi pin het thim na deule tu ni a hi chi boycott I bol wa I pi phachomam a hi lo le I bol lo je wa I chan ge inam sung hi ha samna thei ham ti pa ho jong hi mi pin I het thim na dewa hin hil che dewa hi ama sapenin hi chi henglep area henglep subdivision na chief association hon thu so ahin bol naw su thin na ahin bol naw lekha ahin so na pau hi ga velo hen hichi henglip gamkai sunga MLA pu let zamang haukip ama hi Biren sing nungzuya anapangin Biren singatin khemchan nungzuya anapangin khemchan to anaki gop jingi ti ahin MEITEI CM pa to hin ki gop jinga ki zato jinga ami asading gel talawa aman 2027 so ahi iti pan ala theiding ham ahi lole MEITEI CM pa a kona I chan ge ki thu pina theidem ti amai phave a pan anala na ho chu ei ho inam sungwa nam se pai hon deilo vet sa na chu boycott ki bola hichin henglip area sunga jong anato ding izat jong le ato thei ta loading I macha pan ala thei ta loading mi pin jong corporation ki bol ta loading koiman ki het pi ta loading a hi ti a thu phone ananei naw chu tu ni chun hi chi henglip subdivision chief association ho lam kai na a hi aman jong hi chi a thil bol ho chu MEITEI CM pa nan zui le a MEITEI CM pa to na ki tho jing na ho chu hi cho ki si na nei ta a ngata chu ka thiemo tai kanam mi te de na in pan kanala ho hi kei thep mo a hi tai nam mi pi henga ngaidam ka thum ding a hi pu chon pa chon na ngata chu ngaidam ka thu me ti a vo cha tu gup a hin tha a heta chu
mi pi hausa le mi pi ho masanga ngaidam athuma nga ni khom na ho jong ananei vin hita ngaidam ahin thum na chunga hi san pi na akinei tan tu nung tu ban ting le koiman hi chi PR ki so zawa ko na hi koiman hi chi thiemo ichan ki ta lo di wa hi ti ho jong hi hi chi henglep subdivision na nga chief association hon jong su the na khat ahin bolvin nam se pai hon igam inam de apang chu boycott ke bolding a hi ki to sot ta lo ding hi ti apan mun ho ko na jong koiman ki thopi na ki bol ta lo ding hi ti thu phone anane ho chu MLA pun jong eta chu a ball heel kisi ina neya tu hi ngaidam ahin thu ma ipu ipa chon dan dung joya ngaidam ahin thu ma mi pi het dinga jong ngaidam ahin thum theita ji in ama boycott ki bol na chu tuni apa na hi la do a hi tai ti chu su then na hinglip sub division chief association ho kona mo a hi in ahin la kanami te ho kaga sebe nom cha hi le tu a jong hi notification order ti ho hi hungjing a hi ta in e ho hin masanga patna lungthu an siemova ichi lungthu a cho SOO ho a hi vin a hi lova hi le MLA ho a hi vin aban le KZC a hin CSO lam kai ho a hi vin ichi ho si anaki tho ho mo ba lungthu an siemo a hin ichi lungthu ho la a jong chu MLA ho hin igam inama ding gel na a chu MEITEI le KUKI kichon mat thailo a hi PHAT na chu atuma separate administration nei na ding atuma ke vai hop na ding hi chi hi I thum deu a hi tai ti a phone do na ananeiwa hi chi ho si chu tua MLA hon hi chi thu a hin phone pau chu SOO a hi in KZC a hi in MLA ho to hin ki thowa hi chu ho thum chun a hin to sot no wa igam inama dinga separate administration chu to sot ding ham iti laiwa tua hi su zong hi SOO zong hi atam hung ki chai ki na ngata so extend thailo ba hi hung a hin hi chi ji a chu ama hon jong extend na ding a hin ngai to ki na vai le chong so extend hung hi ki a hi tain hi chu ho zo si IVET na hi la mi pi pan la na za la hi in a hin la hi ta chu separate administration atuma ki vai po ding hi ti a phone do na ananei MLA ho chun e gam inam a dinga thum ding a hi chi to bang e bol de wa hi ti pa chu pom kit talawa MEITEI government popular government form na achung zaw kit no hi tain tu chunga jong hi masanga pana anaki saijing a hi in MLA hon igam inam azu do ta wa hi le ama hoi boycott bol ding a hi ti le KZC in boycott ana bolin ahin la SOO in anatosot kit tapo in anatosot kit lo PHAT na chu KZC boycott bol chu imalo the dana hi hung ahin la tu chunga inam se pai ho in henglip subdivision na MLA pu boycott ahin bola hi la man jong pu chon pa chon custom dung juya chu ngai dam ahin ki thum thei ai le chun hi chi chu boycott an bol pau chu tu a hi effective thoi ti pa chu kimu a hin tu a jong hi chi MLA pun jong ngaidam ahin ki thum ba na hi ima ba nu wa jong hi ga beleu chun September ha a hi chi MEITEI gam kai sunga MEITEI hopi sunga assembly hall a hi meeting hung ki pan kit ding a hin hi chi ba jong hi IVET na hi le chun ei ho MLA ho hi hung zaw deu ham hung zaw lo deu ham a hi le tu ni a hi chi henglep subdivision a henglep area a MLA punjong ngaidam ki thuma kagam kanam kanazo do chu ke thip mo a hi tu ni a pa na kagam kanama dinga pan kala dinga hi ti a ahung ki tip na ahung ki si a tawna a hin nei pa hi ahung lung ding lakit teng lahin 8 season hung ki panding ahin Manipur Legislative Assembly hi hung ki pan kit ding ahin hi chi hi 2nd September
hi hung ki panding ahin hi chi tiang lehin KUKI CHATE MLA hon ichan ge apan ahin la deuham online ahin bol kit deuham ahi lo le ama ho ta sata aga lut nu pa gazaw diu hitam ti ho chong hi inabet la kit deu hin tin tu le tu a he ngai dam thu mo hen lang I to banga akit a dinga ki gong zong le mi pi ta san na wang hi MLA lui ho chunga hi ta mong lo hi ti hi mi pi zo se kilung kim lo ilung kim lo na ho chu iga sei phong a hin la tu a hi MLA hon jong sei thei a sei win ama ho kipel thei na ding zo se sei win tu ni chan ge a hi KUKI MLA som ho hi koima athiem mo lo da na hi zan hi la a nam se pai hon boycott abolo henglep MLA pu bo chu athiem mo da na hung kilang a hin la man jong tu chunga chu ipui pa chon dana chu ngai dam hin ki thu mai lang ki ngai dam ki na hi tai na hoti ai le chun tu a hi KUKI CHATE MLA som ini ho hin mabana hung lung ding hichi Manipur Legislative Assembly Season 8 hi chan ge apan ahin la deuham ahi lawa hi le ke ho hi atuma ki vai po momong kai tawin KUKI CHATE ka thu mu chu separate administration ni pi lo vai le ka zaw lo di wa hi ti a igam inam ahin din pi deuham ahi lo le MEITEI government chu sumla pai deina a ahin to sot ki deuham power deina a chu ahin to sot ki deuham ti hi inavet la deu hin tin hi chi chan chu neu cha notification chung changa iga seo hi han lang aban le MEITEI gam sunga jong hi tu le tu a hi valley of that na jong hi kiphin na jing ai zan hi a jong chu ina sei ta win pungka som li le gate sung hi ama hoin total shutdown bolding Manipur gam kai zo se MEITEI CHATE chen na zo se hi total shutdown ki bolding abona ki kha dinga hi ti a chu ana phone dung zui wa chu tu ni a jong chu stride a bol dung zui wa mun chom choma kai hlang ho jong izan ham kha chwa na ki kha in aninga niau cha cha ki hong ho jong chu volunteer ho aga chewin aga su boy ve ti ho jong chu mo hi in student ho to hita chu aphat chenga security force ho to kino to na jong hi a hi in zan chan ge ya jong chu ama ho gam kai sunga ki phin na ama hon ki phin na nei pen jong chu ina sei ta win census kila amasanga hi NRC te hen NRC ball lo vaile census thei loading ei 2027 na ahong lung ding 2027 na census kila na dinga hi NRC lo vaile hi thei pon ti ti a hi na sata ki phin na nei wa hi in ahin la hi chiwa MEITEI hon census masanga NRC ati jeng hi ipgm tele thinglang mi ho hi dem thei na ding tu ni news za choma social media hong viral Biren in thu asain ho jong chu imu de wahin Manipur gam kai sunga hi ho za le ti ho hi recognize lo tampi umahi ti asai jong chu ei ho thinglang mi ho de na thu asai a hin masanga ama CM anahi laya patna go to hill ti a hi project khat ananeya thinglang su sit na ding ahi lo le MEITEI ten thinglang ala theina deu thinglang gam ho ala theina dewa hi to gon ananei jinga ahin la thilgon chu pathin alungkim lo ja May 3 2023 ni a chu hongki zum so a hi chini a pana chu a choma hongki khena ama to gon LUNGTHIM phat lo ja chu a le lang ta a hi khat kichi ta hung ki khen na ho hung do a hi in a hin la tu a jong hi aning lang khana vekit lew hen hi chi milong hon jong tu ni chan ge a hi lamlin a kha tanuwa KUKI CHATE deputy CM pnem cha kip gen ama lamhla na ding hi deilo ve sa na in lampi ho kha win tu ni chan ge a hi check phate ta aina bolovin highway ho ajong hi ipigari hungam a hi lo le koi gari hungam ti hi phate ta a ve win pnem cha
alam hla ding hi dei lo vet sa na chu asun azan lova chu duty phateta in apovin lampi ho akha vi ti ho jong hi mu ahin alang khat langa naga news ho ajong hi IVET na hi le chun to akachana ga ho adi se na NRC and langa pan la ho hin thu asai na wa chu hi le hoi ta se wa hin MEITEI in to hi naga ho to Uicha hi brotherhood tin sei jong leo chun hi theilo ai nang ho phai chammi ni hi vin ke ho thinglang mi ke hi vin tribal le non tribal chu iti jong le a chen khom theina ding lo hi kagamu iti du cha nin du cha jong leo chun hi thei pon ti hi chi sanga chu nang hon jong na gamu na naw chu kang lei pa ki sa win lang kang lei pa nga chu phateta a chen ding gu zovin a hi theilo ding be khat ucha ti pa hi it will never accept ti hi chu ke hon jong iti line jong kapom lo di wei ti ho chan ge hi a savin manipulate na bol vi ti ho jong a sei na chei china a sei hi di hi a ji chu tua hi MEITEI hon hi chi wa jong hi news a chu ga velo chen NRC bolding census ahung masanga NRC bolding tia kipin na nasata agam sunguwa government pressure a bol so ahi wanga aning lang khatna kachana ga ho hi ho khat hi vi ho brotherhood hi vi ho indigenous hi vi kachana ga ho lungdam dam na ding ama ho za theina ding ai to gon ane wa tu a hi kachana ga ho le KUKI CHATE kina sa aning lang khana ama hon planning agonu MEITEI chu ST status mu theina ding a hi lawa hi le MEITEI gamsung ake lo na ding te ya pan la ding ti hi ama hon jong nasata pan ala hen aji chu KUKI le kachana ga ho phateta hung pan khom wa hi le chun Manipur chu nom ta ke thei chu government pan jong ana sei chula hi chi Manipur gam kai sunga hi majority thum tribe community thum na ven KUKI naga MEITEI hi cho thum ahin hi chila a chu ni akinop to a hi le chun thil thei ahin la ni anop lova khat si anop ma hi jong le hi chong chu hi thei lo ding ai majority la a chu thum na hi vin thum la a chu ni a hi te ngai ai ti a hi ana sei sa wa hin hi ze a hi MEITEI te hen tu chunga hi kachana ga ho hi Mangcha ama hon asung langa government hi pressure thei chana hi pressure a bol wa hi in tu a hi ama ho to e ho ikiboi ka wa hi ama hoin asung langa planning na sata neiwa agam sunguwa ST status amu theina deule agamu ake theilo na dinga hi ET panla dingham NRC ki bol hen lang hela mi za nam khat ino mang pi vintin hi ti khati ti hi ama ho lungput a hin la NRC bol lu jong le I ma cha ki hial ding koi ma cha no do zo diu jong di lo hin ama ho MEITEI gam sung bo wa chu na to thei la to thei diu a hin thing hlang chu ET jong la to thei lo diu thu jong anei di lo diu a hin la hi chiwa apan la pau hi aning lang khana IVET nai le son do ge go je a thil bol ho do lo jing to a jong hi nasata JFD kiti ho loi student body ki loi khom na ho hin nasata ben akova 48 hours sunga stride abolova kiphin na abolova central government state government to pha changa kinoto na nei na ho hi tu le tu a government Manipur government jong hin dem na abolin hichito banga na thil thum pau chu kei hon jong ka pomove ahin la hichi NRC bol sa te ding ti a to go na neva kiphin na nei pau hi general strike na bol pau hi hilovin adanga bolovin hichi strike na bol pau hi withdraw bolovin lang hichi sanga chu protest chom khana bolovin ti a jong hi Manipur government in tip na jong ahin nei ti a hi in hichi NRC hi ahi le ipi bola tu ni chan ge a hi MEITEI ten ki phin na anei thei hom tel hichi Biren idea hi chu Biren lungthima ko na tu ni a hichi to bang support hi anei hi chu
ichi khem chan ahung kai do a ko na hi NRC thu ho jong ahung thip ma I ma cha jong hi chi chung chang hung ki sei lo hi chu ai wanga tu ka la hi ga vekit lo chun a tha bi a hung tha pan kit no wa KUKI CHATE dem na a hi lo wa hi le ama hon hi chi NRC bol na ding te a pressure ahin bol na hung sang hi chu ichi langa alang khat langa ga velo cham Biren sing in jong zan hi a jong chu Delhi aga chi a hichi Delhi aga chi na chu amit sa to ga kimutu chu aji chu aman 15 ni a jong chu lekha thot chu na amit sai lekha na thot na ka gam sunguwa May 3 2023 apana tu ni chan ge a Manipur gam sung boy na le Manipur gam sunga chamna thailo na hi adang I macha hi poi illegal migrant a umma gamdanga ko na dan di lo ta a Manipur gam sunga hung lu no wa hi chi ho hin gal a bol wa hi in hi ji chun hi chi ho hi hlenchil na khat lo wa NRC I bol lo wa census hi tha bia phate ta ki bol lo wa hi le chun Manipur gam sunga boy na ho hi ki su thip zo pon te hi chu ho su thip na dinga chu tu le tu a mi pin na sata ki phin na ne a protest a bol hi chi NRC bola abana census la ding ti pai phate ta chi pi leo han hi chi wa chu cham na hung pai tan te ti a hi amit sa hi nga hi lekha jong anathot na kam chang ta jong ga kimu piam face to face a jong aga sei na chunga jong hi ama hin BJP na sata din pi ki cha din pi zo wa hi itikit tam tele tu a hi amit sa in jong heta so anakimu pi a Delhi khopi sunga anakimu pi a hi chi NRC bolding a to go na nei pau chu ken jong ka thei to ma kahin support ne kahin bol sa ding a hi ti a hi nasata a til khawna Biren sing ahin ne ya ahin nung sol cho ahin ong thun na hi media hon anaki mu pi win a hi le hi chiwa aman athu seina a cho hi le home minister in jong hi chi NRC census kila masanga NRC bol na dinga hi nasata in aphalangena e ho pi in aman jong pha asai ti cho pha sai ti a hi in hita chu center aga china a jong hi Biren sing hi former CM khat a hi na dung zuya Manipur gam kai sunga dinga chu ahang loya BJP na het so IPJ nam tela ama a kona hi I chanham khat jildo na so ti chu Hindu I chanham khat na Manipur gam kai sunga jong hi Hindu religion su hat na dinga hi aman jong na sata pan alai ti hi BJP na mu so hi je a chu ama hon tu a hi BJP in jong agel khat chu a hi le Biren sing hi Indian pumpi a BJP a dinga jong hi vice president dinga jong hi tu le tu a hi thu so za chom jong ahin bol khumoviti ho jong hi mu a hi in ama jong hin aga thum chu hinan tin ahin la tu a jong hi BJP jong hin agam sunga Indian pumpi a BJP leader khat dinga jong hi adei ve ti khat hi hunging do ke na tu le tu a hi aman jong BJP lung hi hola nasata pan ahin la kit cho ahi le ehon tu le tu a hi 30 days virtual protest song ke nei kit cho Biren sing audio tape hi ipi bola hi banglo ma hi KUKI CHATE pan ila wa ni som thum zen protest boldinga ki got nova tu ni hi asom lege chan na ge ya ki phin na ine hom tele hi chi audio hi phate ta Supreme Court in thudi ta thu hin tan hen lang hi chi Biren a mong a hi Biren in hi chi to banga involve a thu asei hi KUKI CHATE that chimit ding momonga ki gonga state force ho Mangcha a KUKI CHATE ado wa hi ti pa hi het do theina ding te ti a chu 30 days virtual meeting hi protest hi kinazing a hi na hi chi a kinazing lai ta a Biren sing jong hin avet na hi le chun ke hi power a ka hung lo a ho tai power ka nei lo wa hi le chun hi chi wa KUKI CHATE
protest abol ho bang yung success en lang le jail ka lut he ti chu ama jong ki cha tho ta chu i ja chu BJP leader ho to ga ki mu to wa BJP hin ahin lep na khat chu a hi le chi leader khat na hi ai le chun I ma cha na lo thei lo di hi position khat chu na ki peding hi ti ahin hlamon wa hin ahin aman media ho hinga aseina dung a hi lo le mi zat media hon aseina wa chu IVET na hi le chun all in all BJP party sunga dinga hi vice president dinga Biren sing lendo dinga to gon ani ti ho to bang hi hung ki thang a hin ama jong hi tu le to ai ki an le jeng ding a hin la tu a hi I het thei diu khat chu Amit sa hon support a hin bol wa hi le Biren sing yeu to Biren sing a hung yeu to a hi le tu ni chan ge a thip be a uma thu I ma jong ha sei ta lo ko ro ngan ba vo pi hi chi pa hin thu ahin phone pat kita so na Biren sing ahung eo do a hi le tu a hi korongan ba jong hung eo do so ama na sei chu a hi le zan he a jong aram bai teng gol hon governor pa aga ki mu pi in hi chi governor pa aga ki mu pi a governor pan aram bai teng gol ho ahin thu vai hla na a hi lo le hlamon ta thu a sei na a chu NRC akibol masat lo vai le census ki bol lo ding a hi ti a hi arambai tengol ho hlamon na ahin bol le ti zong hi ahin phun do ki cha a khuti a hi le chun tu a hi Biren sing to hi chi NRC ho to arambai tengol ho chu I chana killing ham ti chu het thim ta deu ga ta san na ji chu apu pau ahung eo do pha na chu tu a hi a Uicha ho zo hung eo hi chu na hung eo hi chu alang khat langa tu le tu a hi MEITEI gam sung niaw ma mai chu ama wen kachana ga ho hi brotherhood I ho indigenous I hi viti a I to banga peng jong le KUKI CHATE gam MEITEI aza banga hi kachana ga ho gam hi aza thei lo chu masanga chu MEITEI thing noi izat zong le sepai hon adelwa hi le hongza mo wa thinglanga KUKI CHATE gam kai sunga ki sel jiu chu na ai chi dunga chu ki sel jiu wa sepai in amat do thailo chu a hi wanga tu a hi value of death sung ka ba wa hi ta chu MEITEI gam kai sung ba wa hi a thing noi ho zo si chu ong ki khup khom mo wa hi le sepai hon a no lo a lo chu na hon I het do lo mai the hon se wa hi le I people ai ho si ki mat jeng hom I tiu chu la na le a hin la MEITEI new so khu IVET na hi le chun ni si a hi KCP KYA KL a hi la wai le pripa PLA ti a hi ye a pha changa ki man hi chu hi ta amat do jeng phat no wa chu ama ho jong hin hi ta hi I ma kan pon ti dan a hi in tu ni a jong chu KCP member somli le group hon hi ta chu government hinga surrender anaki bol tawi ti ho jong chu mo a hi in a thal ho jong pi do na an bol lovin chule hi chi akeda ru jong hi hlom a hi mi somli le gup bo a hi in ahin la athal pi do hi government hinga athal pi do hi somni bo api do be ti chu somni api do ba chang di hi ga velo chun zani le som le gup bo ne chu a khoti lawai le thal anei lo ban wa thal chang jong anei ta lo pha nu wa hi imo thi sang wa ti ai surrender ke bol ham ti jong hi question lien ta thei a hi in aban le hi explosive ti chu bomb ho jong thum an pi win heta chu tu ni kho chun first MR Manipur rifle parade ground a hi surrender an bolvin mancha ho jong pi do na an bolvi ti a hin KCP jong hi azat anei wa hi in hi tu ni government hinga ki surrender ho hi a hi le chun KCP taibangan ba ativin hi chi ho loi hi tu chunga hi hungki surrender kit no wa I chan ge ya state government mangcha hi to gon ai nei got kit no ham ti wang chu sei the hi pon tu a jong hi next election 2027 a hi arambai tengol hon phateta amun tina campaign a bol wa gi na a bol wa hi le chun
mi pin agin mo da na chu birin sing mama hong kai kit ding birin sing ahong kaya hi le KUKI CHATE igen theina ho jong hi aban hong ki jom kit ding da na hi mu hi ti pa chu het thim na diwa in sei sau jiu a hi in mi khen khat chun direct a sei in tiloi jong hi jiwin a hin la hi chi hi a thu si sei wa a thil dan pa chu he lo wa hi le chun ho dinga kana bi se lo news ngai banga tunia I thu sei ho jong hi news ngai banga na ngai wa hi le chun igam ina ma dinga het chit na nei lo ding igam ina ma dinga pu na jong na nei lo ding pan la ding dan jong na het lo ding ai a hin la min hi chi to bang to gon anei ho hi ipg a bolo ham na tuni a jong KUKI le kachanaga akiboi sawa hichi akiboi ka awa chu MEITEI hon alaya ama hodinga planning na sata agonu cho to ajong asipai ho athing noi ho hichi ho jo si surrender ki bol sawa ahi le hichi ho hi ama sa UNLF ho kem ala do obon chubang si akiphinu chu ahi le tu chunga KCP hungki surrender ho hi hoilaya ahin koikit diu ham na planning hoita ne yu chu ti chu state government to thing noi ho na san ge jong hi phatita apang khom wa political leader ho to pang khom wa hita chu to a hi mi som li le gup la a chu a thal hoi han lang hoi hi jong la kati mi khat chun thal khat be nei le kilom a hin la tu ni a ama ho mi chu zat pi la a chu thal som ni bo ki surrender ti chu adang se chu iti ta la ahin la do ba kem wa man deu ham ahi lo la dang se chu hoila ya ki koi tu maham ti chu mi angol pen en jong ki heading ahin hi chi to bang ong ki surrender wa hi la ama ho ki si in so na ding le boulder dunga free ta kema aumo wa KUKI CHATE God theina ding KUKI CHATE tha chimit theina ding a pan ala theina di wa chu to gon anei bi ti chu ki chi ta ki mu chu hi je a chu tu ni a hi kanami pi te ho ei ho hi MEITEI to chen khom ding peace iti wang wa hi peace sim leo han hi chi sanga tam zo I thi di wa hi tu ni KUKI CHATE peace isei wang wa hi peace in sei do ni new peace ahung ni chu KUKI CHATE 2023 apana 2026 chan ge thina man na ito ho hi I ma cha hong hi lo ding hi chi sang a hi a double a triple a ngi hung boy be deu a thi jong itam be deu hi ji chun a hi the ai le tu a jong pathenin phat kilem ap hi mang a value nei ta in mangu hitin hi hoita apang khom hitin tu ni a jong ding khom hitin hi chi to bang state government ano phat le alanga on le jeng thei state government I chunga king up sang wa chu tu ni a hi KUKI CHATE ki lung khat ta government shadow government khat ki phu do a tu ni a MEITEI hon hi chi to banga to gon ane ya hi le KUKI CHATE a sang zo a lungel khat inei wa pan ila o ngai a hitai a khoti lawa hi le igam sung inam sung veng ding le igam sung inam sung pona ding hi hong ke hol mo khading ai to a jong email ma hon na sata ki got na nei win igam sung hi I tilang panga etek I bol deu ham thing noi mina ki bol hen lang le se pai hon ei mat deu hi in a hin la surrender ki bol hen lang hita jo agreement ki sign hen lang pan kila le ei ho zo in pan kila thei zon te ti hi to gon ane wa hin ama ho in KUKI CHATE hin gal a ha na ho a hi lo la KUKI CHATE a ki zo thei lo na hi so a ki lep mo wa so noya thing noi ho hin nasata apan ala je wa ki zo thei lo hi ti pa hi lungel ane wa hin hi ji ja chu ama ho a jong hi surrender ki bol sa di kem ki sa di KUKI CHATE to ki nai na dung ho a hi lo le melong ho to ki nai na dung ho hi ven bit thei na ding te a hi chi ho chu to gon ane wa hin a hin la state force in hi chi ho zo si so alo zo lo ding a hin hi ji a chu tu a hi chi thing noi ho hi ki surrender sa hen lang le amina thing noi a hi wa nga chu state government in phateta a supply bola
kachana ga ho hi ta ta kuki chate hi ta ta ahung lut no ba boina ahin si mo ba hi jong le hi chi ho do dal theine ding ti a chu tu ni a hi to gon ane wa hi ti pa chu mi pi ni het thiam na divai ga sei sa wa hi in tu ni kuki new sin be a ngai ho zo si na chung chi vin ka ki pa in na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw han